आकाशवाणी इम्फाल ngangom kiran pau pajari ahan badamaru eba pau मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी मियाम अमसुंग सरकार के ऑफिशियल सिंगना हानदगी सरुक अनि हेनगत थबक सुदुना मांगखिबा मतम सिंग मेनखत बहनमिनसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi न्यू दिल्ली दा सही असेगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मना यंथोक्लगनी अमसुंग लेबाक असिगी लौमी सिंग अमदि लानमी सिंग असि अखोइगी थवाइनि हाइना फोंदोक्लदुना मखोइबु मपुंग फाना इकाई खुमननबा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरना हाइरी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी मियाम अमसुंग सरकार के ऑफिशियल सिंगना हाना सुरम थबक्तगी सरुक अनि हेनगत थबक सुदुना मांगखिबा मतम सिंग मेनखत बहनमिनसी इम्फाल लेबा मुख्यमंत्री की दरबार हॉल दा ngarang pangtokhiba afabelengak शासन की नमित गुड गवर्नेंस डे की थरम द वांगांगलदुना मुख्यमंत्री ना हाई afabelengak शासन अम लेहननबगी पांडम अदु फंगबा ngamnanaba चीफ सेक्रेटरी यावना सरकार की ऑफिशियल सिंगना हेना थवा यावना थबक तौबगी तंगाई फदबलै ऑफिशियल सिंगना अराप मफम सिंगद लैरिबा मियामगी तंगाई फदब सर्विस सिंग फंगननब लेप लैतना होनारी महागना हाई अफबलेंगक शासन हाइबसी कमिटमेंट अकाउंटेबिलिटी अमसुंग दरकार लेब सर्विस सिंग मतम साना फंगनबा मदी ट्रांसपेरेंसी लैना थबक तौबा अदुबनी राज्य सिग शांति रक्षा की फिल्म यामना फब ओइरमदे हाना फोंदोक्लदुना मुख्यमंत्री ना हाई इंग कुमजाले सिंगनी तरातरे तमहा के सरकार लाक्लबा मतुंगदा मियामगी असिंग बुलेंगक अमा ओहिननबा अखनबा मियंग चंगदुना थबक तौबा होरखी महाके सरकार सिंग ससी मिशन खुंगंग ससी मिशन अमसुंग तोंगान तोंगान स्कीम कया हुदोक्तुना मियामगी लेंगक अमा लैबगी असिंग महाउ मियामना फंगननबा होनदुना लाक्ली स्कूल फगत अनसी मिशन पाइखतपदगी सरकार के स्कूल सिंगदा ममा मपा सिंग थाजब हेनगलक्तुना अंगांग सिंग मिंग चंबगी चांग चादा यांखैरोम हेंगत हनबा ngamle मसिगी मथक्ता कॉलेज फगत अनसी मिशन चीफ मिनिस्टर की आर्टिस्ट सिंग टेंगबांग चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ कार्ड न सिंगबा मियामगी याफा थौरांग कया हुदोक्लिबासी गुड गवर्नेंस लहिनबनी हाइना मुख्यमंत्री न सिंग थाकी अखोइना स्कूल फगत अनसी कॉलेज फगत अनसी एंड ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स सिंग रीएडमिट टोबिरकान More than 4,000 students we have readmitted and given full education to them. School department ka, school ka, or college ka director ne dun ke. So that kind of things. It is purely human service. These all are the example of good governance. These all are the things which late Honorable Prime Minister Atal Bihari Vajpayee wanted. He was a visionary. Security force na sing amasung tampa ki sing na mafam sing na makhata na thibu huma amasung area domination ki thabak leptana chathari Manipur police control room na thadorok pa cherol amada hai national highway kuntra taret Imphal jiribam lambi da potchai puba gari chamakun manga amasung national highway 2 Imphal Dimapur lambi da potchai puba gari chahum tarahumdoi akanba security ki section thorang loine na pusilaki सिंग अमसुंग तंपा की तोंगान तोंगान मफम कयादा चेक पॉइंट सामनिपान हांगदोक्तुना सेक्शन थौरांग सिंग लखतकी मियामना तोंगा थाजबिदनब अमसुंग समजिन साजिनबा वीडियो सिंगदगी सेक्शन नबसु सेरोलसिना मखाताना फोंगदोक्ली सोरसानपुर जिला की तोंगान तोंगान ब रिलीफ कैंप सिंग दलरिबा लांजिनरक मियोसिंगदा जिला असिगी डेप्यूटी कमिश्नर धरुण कुमारना क्रिसमस कुमाई गमरी लेनेना टेंगबांगी पोलम सिंग यांथोक्रे पोलम सिंग अदुगी मनुंगदा कंबल थर्मोफ्लाक्स टॉर्च लाइट अमसुंग साना थंगनबा पोलम कया याउरी डेप्यूटी कमिश्नर ना क्रिसमस कुमाई गलोनेना लमदम असिदा शांति अमसुंग तंगदु लैताब पुरपो ओरसनु हाइनसु फोंगदोक्खी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल लगिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नांगसी न्यू दिल्ली की भारत मांडपम द पांगथोकदब थौरम अमदा चही असिगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यंथोक्लगनी मनासी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी तरामरी की खनगतलब अंगांग तरा तरेत पीगनी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से हिरम तरेत आर्ट एंड कल्चर थौना फबा इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल सर्विस स्पोर्ट्स अमसुंग एनवायरनमेंट की लमदा थोइदोक हेंदोकपा अंगांग सिंग पीबनी लेबा असिगी तुंग लाइबक लेपकदोरिबा अंगांग सिंगबु इकाई खुमनबो ओइना ngasi न्यू दिल्ली की भारत मानपम द पांगथोकदबा वीर बाल दिवस की थौरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरुक यागनी थौरमदुद श्री मोदी ना वांगांगनी इंग कुमजाले सिंगनी कुनिथोय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना चही खुदिंगी डिसेंबर 23 पु वीर बाल दिवस हाइना पालन तौननब लाउथोखिबनी अखोइगे पाउमिना हाई पालन थौरमसी हौरग्लिबा अंगांग सिंगबु निंगथिना मखोंग सोमबिदुना सेंगतपिरबा मतुंगदा मरोमदोम लेपसेबंगम भारत अमा सेंगतनब हानबदा थौदांग याहनब पांडम थमली
ngasi pangthokadoriba thorom asida pradhan mantri na suposit gram panchayat abhiyan hudokani scheme asigi pandamdi angang singbu masama uphana lehinanaba masi oiba sinjak pijabagi thabak thorom sing hena fagat hanabani ngasigi thorom aduda pradhan mantri Rashtriya Bal Puruskar mana fanglaba angang sing yauna punna angang changaromna saruk yagani Laibak asigi lawmi sing amasung lanmi sing ase akhoi thawaini haina fongdokladuna makhoibu mapung phana ikai khumnanaba Uparashtrapati Jagdip Dhankar na hairi Telangana gi Meerut jilla da leiba ICAR Krishi Vigyan Kendra dangarang pangthukpa Natural and Organic Farmers Summit lisingani kunmari gi thorum da wangang duna Uparashtrapati na hai lawmi sing amari lainaba issue sing khonglei thuna waroishin purna buhana gadabani madu khaktada aikhoina makhoibu ikai khumnabagi wahan thok leigadoribani Pradhan Mantri Narendra Modi na Sabha Mitbha scheme gi makhada hayeng property card lak yankhaini pan hena yan thoklagani thormadu da Pradhan Mantri na scheme sigi beneficiary singasu wari sanagani Panchayati Raj Mantralay na hai Sabha Mitbha scheme sina lamgi mapu singda lamgi mapu oibagi chapchaba hak adu piragani masina lamgamari lainana ningai singdana bagi thodoksin hanthanmada chauna mateng oiragani masigi mathakta property tax khongot padasu laithok halagani laiba asigi tongan tongan ofam singda online gi khuthang da pangtok kodoriba thoromasida kendra gi mantri sing amadi mukhya mantri sing saruk yagadori New Delhi da paumi sing unaba mada Panchayati Raj Secretary Vivek Bhardawas na hai scheme asigi damak lebak asigi khungang lakh ohum lising tarat drone sijinaduna survey tawrei Kendra gi Haksal Mantraloy na hairi leba asina ningtama phanglakpa matamda sahi gi oina malaria gi case koti taret lakh mangarom oirambadu chada marputara taret hanthanduna ing kumja lisingani kulhumdoidadi subnagi lakh kunda hanthan mangamlei masina maramoiduna leba asida kangna sandokpa malaria laina lakshina balakulakpa khongthang singda singthaninga oiba tangkak yauduna World Health Organization na singthaba laiwak ama oirei In kumjala singani kunthra phawgi manungda lebak asidagi malaria laina mapung phana muthatpa ngamnanaba sarkarna lepulaitana honari pandamasi phangnanabagi damak National Framework for Malaria Elimination amasung National Strategic Plan for Malaria Elimination gi thausilna singba kaya paikhatli hainasu paw asina makatana phangdokli In kumja lising samapan kunmarida Mahatma Gandhi na sabapati oiduna pangthokkiba Belagavi Congress session gi chamu subaning sing thorm Congress dol sinduna ngasi Karnataka ki Belagavi da pangthokpa horgani Nominini chathagadaba mifam asida Mahatma Gandhi gi murti ama maikhum hangdokpa Congress dol gi oiba khanane gi mifam pangthokpa yauna tongan tonba thorom sing silli thorom asida AICC gi President Malik Arjun Kharge yauna Congress ki maroi bulu singba kaya saruk yagadori India Meteorological Department na hairi Himachal Pradesh Punjab Jammu Kashmir amasung ladakta ngasi ka hena ingba phiwa mayok narabu yai Himachal Pradesh Punjab Haryana Chandigarh Delhi Uttar Pradesh Bihar Odisha Assam Meghalaya amasung Rajasthan da ngasi ayuk amasung numidang da laichin kungna thawa phibam mayok narabu yai phibam asi laglibu numit nini humni da su thoina ahongbu leiradabu yai hairi Doha da chathariba Asian Junior Weightlifting Championship ki kilogram marfu tarit mathak ki nupi ki kanglupta Manipur gi maibam Martinana lupa gi takman ani sengjengi ama phanglei mahangna punba kilogram sani kunmanga thangatuna ani shuba position takibani mahangna clean and jerk ta lupa gi takman masung snatch ta sengjengi takman ama lawrakhibani aroibada maruyo paw amohanna Mukhyamantri Nongthomam Biren na hairi Miyam amasung sarkar gi official singna hanadagi saruk ani hengatna thabak suduna mangkhiba matam sing menkhatna bo hana minasi Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi New Delhi da sahi asigi Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puruskar mana yanthoklagani amasung laibak asigi lawmi singamadi lanmi singase aikhoi gi thawai ni haina phongdokladuna makhoibu mapung phana ikai khumnanaba Uparashtrapati Jagdip Dhankar na hairi Paulo Jere